Ai tata nikusima wekiro kyati webala bw'amaani n'obukuru bwawe. Tata nyizira mu mikono yawe ninsaba ekiro kyati onchwera amagezi. Mukama ebintu ebinsobire bingi mpikire nambere ndahika kandi ndemerire Mukama. Nyizira haliwo omuhangi w'iguru n'ensi. Nyizira haliwo ayabonekire Solomon mu kiroto yamuha amagezi ago omuntu wena akaba atakatungahoga munsi. Kandi Bayibuli negamba ngo mu buzira w'amagezi musabe ogwanya kugaba ajja kubaha mu bwijwire. Ai tata ninsaba ekiro kyati ongabira amagezi onyoleke nkoku ndaraba mu bizibu ebizize mu bwomezi bwange. Onyoleke Mukama nkoku ndasingula emitali baine eyeri mu bwomezi bwange. Tata ekiro kyati ninsaba ompe embabazi zawe. Ngire embabazi Mukama. Ngire embabazi ai tata. Ohuru okusaba kwange Mukama. Ekizibu kino ekizira mu bwomezi bwange ninsaba okiheho mu ibali ya Yesu. Ninsaba ompe amagezi nkoku ndakirabamu. Ninsaba ompe embabazi zawe Mukama wakama. Tata mu ibali ya Yesu. Ninsaba ompe amagezi ekiro kyati. Ninsaba omusara amagezi Mukama wange. Ontera omuhanda nambere atali muhanda. Obusozi n'ensozi eziri mu maiso gange Mukama. Zihoho orufole rugudo ruterekerire nambere ndaraba. Mukama nambere ali akasirimuko ninsaba Mukama wange onteraho omuhanda mu ibali ya Yesu guterekerire nsobole kurabaho. Buli kizibu kyoneke esimbira mu maiso gange ai Mukama nimanya ngwino kisobora. Nawe ninsaba ekiro kyati Mukama ompa obuyambi bwawe kuruga mu iguru. Leka bamalayika babo andwanire. Mukama n'omunsi nsindikira abantu abaranyamba abo omunsi muno Mukama. Ninsaba ekiro kyati Mukama nanyompe obusobozi ompa amani kutekereza nkoku ndarabaho ebizibu bino Mukama ebinyetoroire. Ai tata nchungure ekiro kyati. Nchungura Mukama wabakama. Nyiha mu mutali baine ogundu mu ekiro kyati. Ngire embabazi zawe ai Mukama. Otandeka okubura, otandeka okufa, otandeka kulemererwa, otandeka Mukama kuhwerekera. Ongire embabazi kandi onchwera amagezi Mukama wange. Ninkusima abakuba nyina okwikiriza ngo obutusaba ohura. Ninkusima Mukama abakuba bona abakuterire empamo abakulirira mu Bayibuli okarugayo wabayamba. Nanyo ninkiriza Mukama ngwe ekiro kyati noja kunkonyera. Ekiro kyati nogya kuntera omuhanda nambe atali muhanda. Ekiro kyati nogya kumpa amagezi ntekereza ebintu ebirungi kandi ebirandetera kusingura enyikare eno. Webale Mukama wabakama habo kubole nanye kandi tinkutina. Daudi akagamba nobonderaba mukihange kyekituro ekyokufa tindi tina kabikona habo kubiole nanyowe. Nanyo Mukama tintinire onongaramu amani habo moyo wawe nomoyo wawe arikwera ekiro kyati. Omoyo arikwera nongaramu amani. Nongaramu amani nambere ntasobora kusaba onyimukize ekiro kyati Mukama. Kandi nompa amani ago kusaba. Nompa amani ago kukugiza. Obo ndaba ninkugiza ninkuhereza ekitinisa. Mukama ninyikiriza ebindumbire byona noja kubisingura nkoko wasingulira abana baisaleri abanyazigwa babo. Webale Mukama wabakama abo ompeire embabazi. Mukama ninkusima abo kuba nompa amagezi. Mukama ninkusima abo kuba nonganyire byone binyenagiremu. Onganyire Mukama ebikorwa byango biraba nibyo bindesera mu bizibu bino. Ninsaba ekiro kyati onyoje nesagama yawo kandi onchungule. Kandi ompa amani kutagarukira ebibi ebinakozere enyuma Mukama. Baitu sobole kurubata mu mihanda yawe nyakwikire. Webala abo kunganyira tata. Webala abo kuntera hobulyo. Webala abo kumpa abayambi. Webala abo kumpa embabazi zawe. Webala abo kunkonyera kusaba. Webala abo kunkonyera kukugiza. Bino byona nyikirize ngo bikozere kandi ondabizeho Mukama. Omwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.